ole chibai leve kule mipui awai lo ngai thla ang nam lir pui anging mek ramle nam mangai tu ni inchuna le dikjok ni inchuna na sa a namta na poi khoitu huat na kan pu a in pu mo na chu media leng na sa hle CBI ti thua lar hle bok awa thakher ve e nam lir pui nging hian Mizoram ro hlu le ram leilung shal du tu te chu tho chok le to lo turin soi chim dur dur sela ram le nam mangai tu dik tak te ro choi san ni thung sela zoram thar chu heng mi te ta na buat sai no meka chuta chuan an lut mek ani lalram nga ka pu editor e channel hi vul zero se tun se son chu apui rem reme meichhia chu soilo mi pa po in apa khom mai an ti to chin hi chu an pa ni top mai chu tiang mi pa chu tuna kan chi minister hi ani top mai kum somli borvel le ka upa la ni se ka ti hle maya a politics jin kong te chuk chho ve sia khang lai khan politics si alo ban san mayang ti awan hlawm take adu to ka thu han soi hi chuan MNF le congress ni aza thak mai ba ka amol fal nal thak thin khom mai bai ramvei ve tu open letter to Mizo hmeichhiate Mizo hmeichhiate u ka thuron le fuina cheu hi lo ngai thlateu Mizo nam ral lo na tur hian in poi molu tukti lo hre teu e bil an pas ta hi Mizo hmeichhiate Mizo mi pa ten kan hum him thei zo na tur dan ani ti hi nga tinge in hria thiam du lo le entirnan kan fa te pon thil swalan ti kan hlau chuan ka thu yoi lo chuan ka wang che ka hremang che ti in kan vau thin hi mo Mizo ni na hlo in hlau viau chuan Mizo mi pa neitum ve hra mula Mizo mi pa neitum na thinlung in nei phot chuan in nei nge nge yang ti hi ka ring tlat ke chu Mizo mi pa nei tlak anom lo ti ho hi chu nam dang kop chak hrim hrim an ni ber Mizo mi pa hi nei tlak an la tam lu tuk nei in phu lo fe fe hi koi tina an kat nu kang chu Mizo mi pa rui hlowa bua hi chu za som po an tling lo chumi awang chuan Mizo mi pa te hi mutleu vek chu mi pa le hmeichhia in tluk tlan lo na te in ti mai mai adik tak chuan mi pa hi hmeichhia aya chung nung tura siam tu duan kan ni chin chhuina hrim hrima hian bible le kan Mizo pi pu te tang to in mi pa chi zel hi kan in chom dan ani hei hi khovel hian kalphunga anei ani hrim hrim bok chuti ani lova ka hmangai alom in tia nam dang inei du tlat chuan inei theilu tuk tlat ma se nam dang inei chuan kalsan inei ve ngai I pasal sa khwale ni na I chom ve ngai to ang nam dang inei du tlat ani chuan Mizo ni na tangin loin thiar filim ve thung la Mizorama loin hnuk nok lo ngam la in pasal te ram state ta ve bukula in fa te po Mizo hming salo ngam bukula nang ma ni ngei pon in hming to pa emo atira in pasal te hming da bukula in pasal te rong bolin anta na thatheyang berin om mai ro bai engmoya pa khenglot pu editor chibaile MNF le congress te hi chuan ramro ril na hi chanve phet lo tum boy to su se ZPM party hian an pe chen ro rel te se MNF le congress te hi chang khamin Zoram Mipui te hian kan khamta e an swalin an phakar lutuk an chapo bok lalpan hnol to bai zova pu editor chibaile lodam ze langche I channel hlutaka hian thu kan thowele tiang khonga in ka thuzia ki minlo chiar cho sakle don nia Mizoram roril na insanga kan ayo te roril je chu apui mia hle mai ka soi to ang khan MNF yan umsa kha zakwa somruk paruka kan ram mutlai tangin tun thlengin huwa na thinlung nen politics an kalpui zela ni hi until ti dik lo hai langin hriau morin an han chhun zewa MNF MLA pakhat house dan bo chia in alo dinga MNF MLA dang ten athu soi ngai thlovin pakhat alo ding le a adang an loading ve le a vai bong chopur kong bo aw takin an aw vak maya roril na insang an ti borbang tak zetani huat na ne na politics khel chu
party anga mual phona ni MNF MLA te nan tumber chu ZPM MLA te thusoi Mipui hre theilo se tian du wanga ni ma se Mipuin kan ngai ven ema wangin a hnuwa YouTuber ten an ron riak le a kan hrele tho tho pute te an aw vak vak lo khan thu kha thathakin soi ve mai ro hau si za ve deuh ro ti china chuan an zia ve ta deuh MNF MLA zinga a fing deuh te chuan thu taman soi du lo MNF party hian ZPM MLA te an soi china salu tuka neutral ho chuan ZPM an dem man lek lek ani ZPM MLA te an in sum sham shama ma se an in sum reng thei ta bik lova an han soi ve tak tak chu Zoram Mipui te an har ta suaw mai ZPM nge an ti ta ni hi bai LF khiang te Mizo pu editor I channel hlu tak kal tlangin nang le he channel ngai thatu te chibai mol molule kan sarkar ron mek Mipui sarkar hi tun assembly session atang hian ram an hruai dan a chiang chhozel nin ka hria keini ang eng sarkar ma a hlok na mu ve lo le hlok na ham that na mu tum lo le tum po ni la theilo tur paril ru hi aba hadam vele kan opposition de sul no porozia alo lang chiang zel mai hi an sarkar chunzo mangti ka hlau ngoi ngoi tu na po ram hruain tum dan soi tur tha an ruwa man mi si lova ZPM chance asang sot zonga ni ye miving bachin chuan tun sarkar hi an ngai zong don chau nin ka hria bai champhai pa pu editor chibaile tun tum assembly session chu en ava man hla ve opposition ho chu an zak chem chem thin ngotang ruling lamin an chang thanal thei bok sia han phor tak tak de se Mipuin kan thre chiang tel tela an lo te nomin Zoram an lo pong sualani ber hi aril rambe tua pu editor chibaile thu tlem kan tilang le loko kavei ema min support tuom takmo tlom ngai pol mi mal ko shan le pol neu neu ten enge modern chenin a thlonin thisen an petrina awa tha em ma se ka khria thiam lo chu thisen ma mo tak tak sum nei lem lo le nun na hlu tak chan chona ni box si thisen hi enga tinge kan le hi ngai tlat le lo point thisen boka rul le nga ya amil pui ngai box si he tianga le tho angai hi chuan thisen a thlona pe khi ka chak to hau lo mai tin tun hnaya hmeichhiate aya minu ti te an rota hmeichhiate hi minga ni ya lakrana hrilfia chiani lo cho tolpo lakran chuan enge a cho big na enge a tol big na ti sual nei lovin a cho tol tol tina emmi purun po enge a pu ni ya enge a run na chuang lakran chiani lova minga ni mai a sanga la ka hrilfia don chuan thil ming tam tak te hi han ti chin te a om zia bo vekanga a buai zo vekang tin pu editor thil dang deuh MNF le Congress party hi TBCC chuak ve hi anang ka ti thin midang an mo pu char chara midang fel lo na an zonga an mani fel lo na le dik lo na le that lo na anin mu thei der lo le thiam thu an soi zun zu thi hriau lian puya jackson an ngai ani hi an safara ang thu dang deuh Presbyterian Koshan kaniya Sunday school a zirtir tu an tam lu tuka ari nuai nuaya tu soi berenge ngai thak tur po hrian lo chang che in chunga papani lo ti ti hi kanang ka ti tu soi ma kan thre mu mal lo hei ai chuan khai khom mai se kan fia zok nge yang zirtir tu ni chak fe fe kan lo tam nen Presbyterian puitling Sunday school kal kan noi tlat sinot beng thleng te se tok te se don ti se ai zo ka du thlanna tharlam nikhat mar sang ni som ni paruk tlai to taka hian karil ruwa he thu hi lo lu ta nikhat mar sakha zakwa somruk paruka independent kan puan champha voi somruk na alo ni chi amaya MNF party chuan diamond jubilee lo man tumani ome independent puan kha hlotling ta ni se loma phu ngoi ngoi ka hria ni som thum jun sakha zakwa somriat paruk khan lo chamin an lo hong kha ni ya ka hriat ve thei chena chuan
mi te hian an hlotlin na an lom thina hlo cham tak na lom hi kala hrengai lo mani hlo cham na po lom du khopa ngai to na an nei hi aro puyang reng khom mai kumsang ni som ni pathum mla in thlan na a an hlo cham na te po kha lom du takang mo mani hlo thlin na lom hi chu kan hre fowanga hlo cham na champha lomero ka hriat voi khanna ni ome bai lal tuaya angai nom le pekhle mai ole khati zong kha zanin tlai ta na kan ngai thak thei chulo ni le ta thu tho tu te zong zong chunga lom thu kan soi thar le RSC Renata Stem Food Sale e to te testimony pani lek tar lang lokang zun thlum le fatty liver in RSC that pui zun thlum le fatty liver na sata wangin ka taksa thimin ayeng lo emema kadam rei to don lo niang ti in ka fa tibula hian ka soi thin kanun hiang ngoi na chaw maya khoya ma hian ka chuak peilowa ka fanuin RSC a thatna te lo hria in min lo leisaka bom khat ka e ve tana atira chona lang mai lovin ka hria sachet som ka ya tang khan keima danglam na runum khala ka kongkal hi ka jang mema thoha vak vak te ka nei to lova karin lo lam dain ka mel alo engin ka mai chuar te kha alo mar tha maya makka ti le mai ka zun thlum hi a normal chho char char boka tuna hian bom ni ka e zo chia ka kumte lo pat to wangin he RSC hi chu ezom zel kadu he RSC hi lowul zel ro se testimony nei tu hi shuai ani pakhat dang hilongai thlale lokang vunwarin Renata Stem Food Sale dampui before le after hi hanen la Renata Stem Food Sale ai atanga avunwara dam chak zia chiang via ome Renata Stem Food Sale je thi chu a thatak zetani tiani a hei hi atak tak Mizoram thil thleng ani a hanen wangwang taila before a khan avunwar kha anasa hle maya maro chu RSC ai no chuan alema kan mong khan after a chuan alore de vek to maya he RSC thatzia helem before le after hian atar lang chiang via ome he RSC hi phone number kan tarlana hian acha theya aizol ko pui chung free delivery kan kalpuya tin thingtlang le mundang po kan thon thei bokani aman chungchang han soi le ta ila aman hi pakhat bom khat kan ti hi cheng sang thum zasari sumria tania bom li kan ti hi course khat ni in chu chu cheng sing khat sanga le za som ni ani he RSC hi Mizoram arun lu na lari lova foreign product ania Malaysia tanga run lu ni in USA poina min certified saklap FDA certified ngatani product run thleng chunte a zo ngal zela wangin run order ma sa piang du sakin ni hang